Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Church ano usangali kwanje kandi kuba nawe nyanga ino okweka lihwa le Nyasaye papa Nyasaye mwikulu sefonya la byosi neyo kirahura balamu timbaba sisyo ndo kukosi ahubwo kuifwe no bunji okupanranga okutinyisinja umundu wa Nyasaye hose ahuloranga nahulirisiya emanyiro linabala lumwami usiro saire shalo shefwe omulembe kukubemo mwami kata amasheno ka bulware bwa COVID-19 nende kosi ka shetani yango holo kwira bulware muno kakondeshara mulira le Yesu bakachiro mwami abantu banyasaye bamenye no mulembe bamenye no bulamu mwami kata abatrike munjira yose nde mahwa kama lware kano kuola kuikomba Nyasaye mkono ko kwika mshalo shefwe kutire ko hali yo bulamu kachira abantu kuba balamu umulembe kuba abantu babanyalo kuchenda bulamu ndibakole shughuli yabwe mwami gospe abahuinja bakulola ose abali obakosi obakupanda lihuwa lilo litembunyali mkata matukano kahwitsuranga kufaho ubone ndo lamuha huo wikomba mboboni akubo nende kasi yomusalaba ilole hembula bwefwe uliyera Yesu Kristo mwakwe. Amen. Basi mishipindi shefwe shabere wa bore mahuaka injili yomusalaba bu Yesu ala alebulwa manala umofa umusalaba tawe chia habere niyo siyeli chomo lya bweneta nekira oleya bola na nyaka nemikono cy'abana babantu Petro yamukonda kana nambora oja bolo ryota mwalimu lakini Yesu nambora bu rula imberi wanje shetani shikira yisholi nda maparuka Nyasaye ta ko kwalutsimbu umusalaba lyali lichomo lyarera Yesu Kristo kachire afwe anunura abantu bose nende bilonje byose byo mwikulu kibiye yamuhito kununulata nalali Yesu yenyene kasa amahwa ko musalaba ne kamuhimu kunyasaye kikira umpango ko Nyasaye obweri ba Nyasaye ali nabo kubantu yarumishiro musalaba bukakire Yesu abambo musalaba akununule ifu abantu ho aluzimbu musalaba ko ali nende muhimu kunyasaye musalaba ko ali nende muhimu ku Yesu Kristo mwana wa Nyasaye neshira ya sanga sana lihuambu na birema hono akabanda wabi kachire afwe na anunula abantu mpaka na kasiria abechibebe 12 ishokulia shokumalira na sangarira ngalihuambu inyanga ilonda ho na afwe kulwa abantu nabo lali omukate kuno ni munzi turira nywe diba ino ni munzi turira kya binoni bebindu ebikasinja lilako liya eliandalere Roho Mtakatifu nuwa muhonya kuloko okufwe ko nendo kusimukoha okulula mushirindwa tikufuti ya roho talio okulanga umusalaba kwa linde muhimu sana ke yangolole umusalaba shingala Nyasaye akulolanga shingalo Yesu akulolanga shingalo roho akulolanga lakini Paulo na ya hoekere ya bora ya andikira bakori nabo lambu lihuwa lyo musalaba kuyabo abatibanga no busiru lihuwa lambu injili yo musalaba ya uhasinja abantu mara habiri balo abasiru abakilanga no busiru yabwe Bible bola batibanga bakoranga they are perishi ulwashina balulanga injili no busiru yo pare shindu ya Nyasaye langa ne shamana eyolo le no busiru pakotibe eshindu ya Yesu yalola ne shamana eyolo langa no busiru pakotibe na group ya kabiri nabawoni bungwa abanyolanga faida yo musalaba abao ni bungwa ni bungwa Bible ibolambu na ubunyali wa Nyasaye mwana wefu Yesu lya bambwa umusalaba kwa liko abantu babiri upande bundi yaliyo muinda yaliyo omwivi baraba ifu babiri bulla yaliyo walolo musalaba ko busiru abantu batibanga balango musalaba no busiru ya nabo lambu no mwana wa Nyasaye iyonie hadi ohuonifu no washiuno yali we group ilanga umusalaba shinga tsingifutia Nyasaye nabo roashe lola omundu nano chakosereta efwe kuhoero kufashinga kufuizana mnae nabo ra Yesu mwana loli zambula mbuo itsule ni kumoyo okureranga bunyali bwo musalaba okwiholeha mbulambu lakini no chaya
kwa maana kubola abantu bachaya kulwashina bachaya ngakulwambu Yesu onomba injira Yesu yetera mu msalaba shiri abami beteranga mota kwa borebu president ya Luiza bunani na indikata kwa kawaida ni yetera nani na indika abantu balala buno busiru Nyasaye mubunyali bubwe yaleko bunyali bwo Nyasaye Yesu yaleka yali uwingana Nyasaye yaleka niyeta mfano paka nafwa okufwa kwa aibu kwa msalaba nekiranga abantu bachaya abantu kubola kandi abantu bachayanga injili y'omusalaba kulwashina kuno buchesi bweshalo abantu lokusoma nenda bachesi akeshi alishinga abagiriki abayunani babola bubenya malole bekhabanga machesi amakuwa kwa msalaba injili y'omusalaba no busiru sikyashikana amakuwa kaeleweka anga nenda akili ya kawaida ta benya saya bola afukulango buchesi kubaba chesi beshalo shino akolashina ativinjia orecherefu nechira norao obchesi kwa kawaida norao maparoko kawaida notemo kuelewa amakuwa keona kwa msalaba nenda maparoko ko kawasomera degree yo ya Kenyatta University nende ujuzi bobo wasomera orthopedic technology nende aerodynamics shikaelewekata shonyalo kuelewa mbo matsaika Yesu ne solvent nyalo kudisolve atimbita shonyalo kuelewa ta shishira shibishejo la kula laboratory oprove dawe nora obuchesi kwa kawaida Bible walabu amakuwa kanyasaye shikaelewa amaparo keshi na munduta kaelewa nende usubiri nende obunyali bwa roho aretsanga bwiwe kubola kana abantu sande bachanga injili ulwashina kulwa abantu abalangwa abanji shibala abantu boluyali sana ta shibala abantu abahongo sana ta shibala abantu abola Nyasaye yalla alange bisiru byo mushalomu nese kira yajakiro kulangana nalanga abaloge betiyeni nalanga abantu bachayo bangasakayo abantu banalibe kulwashina kulwambo omuntu yesi aleitiala imberi uwetawo nekanyalika nohenga abantu bali mahuwa kenjili onyalo kuchaya obone mu aunda abantu bano batia mahuwa kenjili kulwa na bamanani shibasoma sana ta shibaline ndo bunyali sana shibalinda mera mahongo tawe kanyalo kuchirolo le injili no busiru lakini batoto buli Nyasaye hola ario kachire efwe eyo nawe kule ho kuitiala imberi uwe mwana wefu ndabolera abantu mu nentia nditsa Nairobi pengine Uhuru Park yao mana ebole mbu umudi Yesu wenye okupa ko nase selfie ete membu kule picha abanda abanje tsoreba na sibetso ko nyo okulona kara picha yaje ta chechi ba manyireta nasi ediwina lakini president na tire kamera namna hii babole mbu umudi Yesu wenye alona kara ku picha yaje duina abantu bosibetsa chabenya balola khana ne do mudo mukhongo benya balola khana mbu picha yaje president dabere ku picha ndalande president abantu bachayanga injili chirabu abalangwa abanji chibalolekanga bo bunyali sarata ho abantu bachaya babola injili amakwa ko bone na kabanda bamanani abantu balasoma ta abantu baume bindu batie kunyasa imbula baye ko bintu chafo kuli nabyo mwana wewe wala chaya injili ta singufuti yo msalaba injili yo msalaba kuifwe ba ndi Mungu no bunyali kwa Nyasaye nyanga ino konya kule faida yo msalaba kulinde faida shida lyo ranga msalaba soma ngaba Kolosai 2:14 Kolosai 2:14 ibolendi ura walage faida ya msalaba lwa bere kwa boreli kwambu ololanga uri no msalaba okulolanga re je olanga no busiru nombo langa nisigufu cha Nyasaye omwene bijibiro Kenya wijibu faida ya msalaba yo kuranga Kolosai 2:14 ya siri sia ibarua yahandikwa yamahuwa akahwa stachirwa ya hufukula nachi yao nachi homa kumsalaba kuhamanga okurula okukhalachirwa ni hunyolo bulunji wa Nyasaye. On the cross we cross from sin to righteousness. Kulangwa abalunji ba Nyasaye khulwo musalaba uraya khola ariena ya series ya ibarua Shetani yali aandika ibarua eyo khustaka ikwemberi wa Nyasaye lakini Yesu yakhola arie ya series ya ibarua hiyo nenda mahuwa kawali ustakirwe ni kama kubola mbu ya randula evidence omusalaba kwa inyao ushahidi obwaha khustakire ifwe imberi wa Nyasaye
kulwashina amataika Yesu kasiyanga muno katuhuyombe shindu shindi shose abola mwa Isaya lala 18 bo timbiti yenyu tyabatiri tinza hanyu tilalaba shinga ipamba handwriting amahwa kwa wale wastakirwa yafuta nine yao ya series ya ninapenda hiyo ya series ya amataika series nja umaya anubwa kwalini nabo kachiranga ni hulangwa balunjishi obuchafu bwabalimo kwalimo muhumera ndo bwilasi ndo bwikombi ndo bwiri handwriting hicho amahwa kwa wale wastakirwa kosi obuhandikibo yafuta ya series ya nabi homa kumsalaba mundu wa Nyasaye kenyo sangare msalaba kenyo sangare nyanga ya Good Friday nende Easter Sunday hulwashina nelihuwa lihongo mu historia yobununulibwe efwe mwana wefuta kubole rembu Yesu alebulwa kuto nyanga ya Christmas malau mokufo msalaba tawe shukwa hanunulweta ya series ya ibarua eyali ya handi kwa ya mahua akahua sita achirua yani ni kama shetani yetere nende evidence na anyola yu maota itirena ifutirwe amataika Yesu kasirisiye kainiyeo na kuitusia mbuwaro riena na kuitusia mbuwaro mwifi anyola mbuwa hulwa we amatai we amating futi wa msalaba kutia mbugo handwriting amahuwa kawandi kirua ko hufukula ya ini yao na Jehova kumsalaba. Petro okuranga 2:24 Petro okuranga 2:24 urenga ibolanga Petro okuranga 2:24 ura ye mwene yetuha ebyonono byefwe mu mubiri kwe kumusala ye mwene yetuha ebyonono byefwe ku mubiri kwe kumusala mbuifwe nikufwirire ebyonono mana kubezeje mwoyo kubulunjishi wa ye mwene akamina ambushi harumo mundu ta Yesu mwene yetuha ebyonono byefwe akamina ngendiena ya famu shirenge shefwe efwe nefo bahafwire efwe nefo baherwe efwe nefo bahoyo kufa msalaba yuko lakini ya mkulo yangu si harumo mundu ta Bible bala ye mwene yabola muti inyocheruma Michael ta sheruma Gabriel tawe sheruma mundu ndita omwene enzia hola shina kuituhe ebyonono efaida yokuranga eyakunyolanga kumsalaba mwana wefu no okuberwa kwebyonono hukurosanga huhamanga ohurula mbyonono ni huinjira mbulunjishi mbukuba hufiriro bwononi hubabalamu mubulunjishi death. We die to sin and we live in righteousness. Hufwa huwebyonono ni husimukwa mbulunjishi hulwashina umwene yehuma yetuha ebyonono byefwe mwana wefu nikaba omundu yenyo okubukula muzigo huywe niyo ochonyere nono mchesi nakubora mbu bukula ndenye khonye chikenyo chingo muzigo kwetsimbita chichira shina yetuha emale ura abantu babola habari omundu uti unime uchingiro mutoka nekhandi ukhairende likunia lile lya matuma khumurwe shikaeleweka ata omundu omutoka daura conductor yalondo mundu shira umujisiye mutoka amwese lift naye ukhaire khanda khaire achinga matuma keke khumurwe mwene chira alanga abunda handi kwambu kila mtu achunge mzigo yake baye no limutoka Yesu yabukula yetu ebyonono chikenye fuire byonono khandi ta shekhwero utira muzigo ko mesita abola ite huisie enywe bose abamini khanga timbiti khuminanga umaya nubu khuminanga nasi nalaba ulusia indakano ibola yetuha ebyonono byefwe yabukula ebyonono byefwe neshira khumsalaba yafwa lo yali yakhafwa eshiri mashalo lwa masakata kumsalaba ulo yafwa ndakano ibola yedira nabola Eloi la masabatani papa wanje papa udakare bushina papa yali namulekare kulwashina yali niyetukhire ubononi bubwo tubononi bwaje Nyasaye shayanganga kutimbita nechira shiakhayengere ku Yesu ebisebiri atawe yali niyetukhire timbiti yeshalo shose eti abantu bose
mwana wefu kenyomanye faida yokuranga yo msalaba huiwe nasi timbitiefwe tietuhwa amahua kakhwali kwa stakirwa ya series yanenda matsai keke kumsalaba nabi khaba mbuti eyuelano nuyungande Kristo Bakorinto bakabiri kharano 17 ibolo mundu yes niye yungande Kristo nileshilonje shiya lola amahua kalika khaleka were nekosi kekholero kuba maya kulwashina kulwa obononi busirisibwe obumaya nubwefwe shakubarira khandita hamusalaba mwana wefu na kusiyungwa nenda matsai keke hamusalaba ni akunyola ngo bulunjishi kholi kwa khala kirwe shina bakalwa mahwa khali kwa handikirwa kaliwa kama kwa kaliko kwa handikirwa kwa stakirungwa lakini amatsai ka Yesu kumsalaba kasirisia ni karandula evidence lano shetani nasingira imbere wa Nyasaye niyenyo kukhalakira nebamureba mbobolanga shina Stephen Khamati uno shina na nyolambu elist yali naandikeho amakoso kanje yaranduha nenomba nikabashiri na mahono naye ngama kwa kalika andikwaho na nyolambu kasirisibwa ne kasirisibwa ne handwriting ifanaire ndamatsai ka Yesu Kristo inyanga shina yake holeka kumsalaba kulwa Yesu yafwa kunyolanga kurula mbononi ndikunjira mbulunji kulwa kumsalaba eyanza shingabola Petro sana omwene yetu ubononi bwe omwene yarumo mududa yabola mwana wefuzira no urababo balange meeting babole mbu attend the meeting in person Yesu omwene yetsa na atenda umsalaba in person sharumo mududa yetu omwene because shalisha muhimu kuye obununuli bubwo nasi ni bwa muhimu kuye yahuera muno sharumo mududa omwene yetsa yetuwa mwana wefu bibubwo nendo bibwanye bwetu huwa kumsalaba amawa kali wandikirwa mbuka kwa stakwa kosi kafutwa kumsalaba faida ya kabiri ilita Petro mweno ilita bwena Petro kuranga kabiri 24 sehemu ye mwene 24 ye mwene yetu habyono no byefwe mubiri kwe kumsala buifwe nikufwirire ebyonono mana kubetenje moyo kubulunjishi ne uliralia faida ya kabiri yo msalaba ne amahupa cheke niko akachira ni muhonibwa faida indiyo msalaba nishina kuona amalwale amahupa cheke hulo kupwa kwa ya kupwa waona we were healed mwana wefu nwalwala kuma obo mulamu obwateri buli onyalongola nasi no batoto no bulayo obo mulamu nolo mulamu nonyala khole ebindu byo nonyala khole birimu kye nonyala kya kukaso kyerere ni khabya Nyasaye ni yanya Nyasaye kubaba lamu neida kanibo lambo akulamba hupa chekeke Yesu tinyanga tyosi eteli mshalo syalo alahuta yalwala tanyanga ndala ne yalwala raena kumsalamu bamukupa amakupa che loba mukupanga na matsai karata loba mukupanga ne lisero lile nende tinyama chombiri ko tyata ombiri kwe kwali omulwale oloranga kumsalaba ne Bible ibolanga mbu shikwali kulwayeta abolambu kulwamba kupacheke amakupacheke niko kachira ni muhonibwa enyaloba ne bola na omudwa Nyasaye no lwala ndenyo manye Yesu yarunge garama omusalaba kwa Yesu obwonya bombiri bilikuwo kumakupa cheke niko kachira muhonibwa buma obulwale ndenye mbole ha buma obulwale obwa Yesu alafuira mbu obwala kupachirwa mbu yoneta katalo iba COVID-19 corona Yesu akulamba kupacheke waona corona kulamba kupacheka Yesu waona kansa kulamba kupacheka Yesu waona asthma and diabetes kulamba kupacheka Yesu waona kisukari waona malaria waona typhoid waona high blood pressure low blood pressure waona kulamba kupacheke ama kupacheka kupwaena kumsalaba mwana wefu sholeama shetani khunula esha Yesu ya ukasiriata
oleyamata paka ochakobola obulwale buno nobwanje buchakatsa omwezi wa khane lwabandu bachakatsa khuraka papa nobulwale bwanje buchaka onyala okhukana shikila shina khulwama khupacheka Yesu eyuwaona mundu wa Nyasaye shikamina kama lwale shikalatemo khuitsa ta kalatemo khuitsa lakini yuwe busubiri nokakia nokakana mulira na Yesu eshekholekha khumusalaba kachire yuone olanyola Yesu nabola nyanga ilibu obulamu bwombiri ni kama mukate kwa bana yabora mama wa Sirofenesia mushenyelo mukula omukate kwa bana esie tsimbwa tawo akamina ngamushina obulamu bubwo eyo kuba mulamu no ne yenya Nyasaye kabisa bobo mulamu obwe unyalo khole mirimo chiki obulwale ne mirimo cha shetani no kwaborebu First John 3:8 bukhulweli esababu ino Yesu yamanyisibwa bu amulule emirimo cha shetani obulwale ni bulimu kana obulwale bwo pingo obulwale bwo rumishira mbinu yosi yokwikana amalwale shikira ya amakupa cheke niko kachira imoni bwa cholemo bole bulikanza ino ne yanje tata cholemo bole tabu obulwale buno bweli tala lyefwe wera kuhu nubwira bakhana befa bakhulundu khande ndolanga sesi kunjombere ko omanya alsats no nityawe efubutswa bana befu amakupa cheka Yesu Kristo khumakupa chekeke kwaona omusalaba kukwe okwakubolanga makwa kako musizoni hino ya Easter omusalaba kwe kwarera garanti yafwe okubabalamu efaida ya khabiri khumakupa cheke kwaona khulasaya nawe nikhumalira shikajala ndulwale shinata khwenyanga khulangisia khutsingufu tsomusalaba khwifwe baondi bungwane tsingufu tsa Nyasaye tsilakho khwikhakhwo oli yao nende okhuwuliranga kata nulo bulale bwa ina shina Nyasaye alakhonia okhudhibitisha kweli tsingufu tsomusalaba tsitiyanga omwene khoera osubira soleyamo bulwale ta solabola mbu ndasairwa ndabanda banji pastor nawo rulirena ndikomba khusubira Nyasaye khandi mara yindi ehwakikishiranga mbu toto olaona ulira omusalaba kukhureranga obulungi omusalaba kuchiranga ikhuona amalwale kata malwale kalalolekha mishipimo tawe Yesu yakhupakwa khulwa malwale yako efaida ya khataru yakhunyolanga khurulana khumusalaba iri mubagalatia 3:13 abagalatia 3:13 khubolanga khufaida yomusalaba efaida ya makhuwa ka Good Friday and Easter akakhuparanga huo mubise bya bulana kenyango manye shiritsa holiday yabandu khumotso holocaust na makhuwa makhongo sana akobununulile nde bulushi bwa Yesu Kristo yarera buiwe nasi ubabalahule khataru abagalatia 3:13 Bible ibolambu Kristo yakhununula khurule mushilamo shobubi shamalako olwo mwene yakwa oweshilamo shobubi khulwefwe okhuba kandi kwambu ali mushilamo shobubi omundu yesi ufungwa khumusala mbu ikhabi ya Abrahamu mana yule khuba mahanga mu Kristo Yesu mbu ifwe khunyole eshisubisye sha roho munjira yobusubiri Yesu Kristo yakhununula okhurula mushilamo lenyore yakhununula okhurula mushilamo olwo mwene yakwa oweshilamo shobubi khulwefwe okhuba kandi kwambu ali mushilamo shobubi omundu oufungwa khumusala ali mushilamo shobubi oufungwa oubambwa khumusala urra efaida ya khataru eyo musalaba kukhurera iwe nasi khurula mushilamo ne khwinjira okhunyola tsikhabi tsa Ibrahim ebilamo bikhwikaliranga
ebilamo bikiranga ebintu fulani bikaluhiro kwikoleka ebyo onyola saidi ebilamo by'abantu okufuitsanga nibarondokana nomba omwezi fulani nomba tare fulani ekintu fulani ekibipaka kikolekeku noba oraimba okunyola ekasi nomba notiya nochaka okunyola omushahara kwokuranga ekintu fulani kyakekoleka ebilamo nonyola noli omukhaya nonyola inda myesi chitaru chula inda iyo yakharula ebintu bifwana biryo byosi bilangwa ebilamo bya kata notira kushindu shikasata eBible bolanga mbu ye yakholwa owekilamo shobi kulwa kina kandi kwambu yes ofungwa obuwa kumusala ali mukilamo shobi Yesu yabukula ebilamo byefwe mbu ibaraka nomba tsihabitse Ibrahimu zibetsiefwe musalaba nomulaisa ebilamo nebi ebilamo bikuikaranga ebilamo binyalo kirofwe no mashosi ebilamo binyalo kirakata nwaka tire yale sho tiata bikuikaranga bikurera we sili bikukalusia inyuma denyo manye injili omusalaba kwa Yesu Kristo yafwa nakholo shilamo kachire yuwe obetsi khabitsenya saye eyo nenda abana bone ndebyosi byokola ebilamo byafuna kuwa faida zingine kumete lakini nyanga ino kubore faida zitaru etyo musalaba one kubore mbu or iyo musalaba kuhurusia yana kuhurusia mtimbi ikuhura mbulungi bu yemwene Petro okranga 2:24 yemwene yetu khopibwefwe ukachirefwe kufuire kulwabyo noni kuba abalamu obulungi kulabas kuline Abakolosai 2:14 ibore yaini yao ya sirisia amakhwa kalika kutakanga kunyola ngo bulungi hamsalaba ya kabiri kubore mbu obulamu bombili afya ya mwili tunapata kijira kina ya kupwa kwa mapigo yake tumepona kachira kati nondo mlwale kwa aina shina ndenya kusubire nawe halala mutsinguti omusalaba etya ya kupwa buyone sitiye lyakataru kwa habolambu ebilamo byombi yabibukula kachireva kunyoleti ikhabe ndenya kusaye nawe noli ya unoshiro kuoni bwatawe dikomba oni bwekira yetu hobibu omwene shiarumo munduta bolo mwami Yesu kumusalaba wetu hobmaya nubwaje diyamendo mwononi bera sirisio maya nubwaje nenda matai koko ukhole shilonge shiya engana shetani uchakanyanga ino eoniwe ndiwa Yesu olio mno mwami eusairanga mlana papa mulira Yesu Kristo tiyo fondo bosa bakulolanga hose abaye usaire disaino mutinyisie mubuonia obunyola ha kumusalaba omwami omukhole shilonge shiya omukhupandre mukhumenya mbulungi bwafumbo noni nabo mulamu mbulungi mwamba okhubolere mbu amakhupa chekoko kakhurera obulamu esaira yesi obulo mulwale enkonde shira malwale akala uluranga misala amalwale kamatala amalwale akakalukiranga amalwale kezanga buli omwesi fulani nomba li wiki fulani enkonde shira emirimo kya malwale yako mulira ya Yesu nde kumataika Yesu mundu anyasaye aone katakalika COVID-19 katakalika cancer katakalika blood pressure omwami nyiro mkono kuko bunyali batire kwa saino baone kachireba kuitsomi ikirori nyasaye woninjia kata abandi bali ndobulwale kwa badaktari bala lambi pimota omwami khulotse ngufuto omusalaba nyiro mkono ko baoni abandi bakonanga ta abanda makumba katsunanga kuchakanyanga ino baone bawuro mulembe ikirori nyasaye woninjia mama ryomno kulebilamo bifunakwe amataika Yesu kabolanga tsihabi eti Abrahamu bulambo mundu wefwe yespe ahulirisija mulila la Yesu Kristo kusaire amen baso mundu anyasaye kulamire tsihabi mno yasana chamakhandi khumukanda nawe nyanga indi mushipindi shefwe esheri kwale nyasaye amerakanya no mukambi Stephen Khamati wa Christ Evangelistic Church eshibinga ku Isero sub county namba ya simu ilo screen yego ni 0720530693 na kupana kwa nawe usaya nawe huni kusangara amahuwaka umusalaba kwa Yesu kwa hiyo obenende istaindai kutirango kusaira na hanotiro kusaira uli nawe halala yasaya bakasi mno